Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Deputy Commissioner Jogori Boy District ka kong RM Kurba haka pratarik unailar arajar arpo kalapan syai baka jingkeno kumbalami hagilat patai kubor halor ka jing bumbiang ka bam kadi ha Corona Care Center kadai ka baklem nongrim bat kalong ka babakla. Shushu laong baha ka baydai bat ka rukom ai bam lale kat kum ka jing btha kitu ki bala syempang halor ka bam kadi lani ki bala tip kum ki dietitian bat omdon kata ka jing le ben bat la ai bam yaki kumbala le ya baro bat wat ki doctor ni ki nurse ki basumaru ki bam ka ju ka jing bam hakan kesni dan akli ki evan pensyai halor ka tuk kubor bumi menen ba kita kibri bahasa Corona Care Center kimio ekabang kedi babiang ngan aku akan ngomongnya bakabang kedi ekabang ahang tu Corona Care Center kedi keba la batai de dietitian yani an harajo kaporo kabang kibam lagi kibam nang staff ki nurse ki doktor baro de ngam tareng ina ban ai ban discriminate ne ban event nya kata kerkom ai ba ni agat kal bala capacity ka bam ka balang balance diet ndre kalang kunta ke namarba lada kibri ki sa bani modern apo krasni kibri la sa namarba kan modern that namar bele ba kani ka particular team lani ki dan sangat hampai ki batte si test positive so imat kala awat ka level of frustration haki and so kem we naki ka metro so kala and just now your information bakalang violent bah and kani hi kadi kani baro kamde kabam kadi ka level of frustration kibrio bakila syong sa hanto but kini yo bani katahi ka complain jaga kami yo bani siapa na takada ka syem ka ina kala wat ka level bakala lang frustrated kani kibrio so katahi kade ko le ka bang te ban kin complaints pang ka bang isyong nangrim naman baro ki kini ki Corona Care Center jemi bangidan ni ai ka chu ka bang dan ba complain ibeiru hende ki chu ki bri complain but ki da ai ro ki ki jindan kam kum ya ki klung ki pan chokos ka tar la ai ki pan ki dot ka tar la ai I mean kan ba ki pan ki so ki pa kan ba ki jing pan jing ki na ai Ndre kum hayeng te nam la he ban long namar ba hayeng to appear himo ila pen ken na kasmi this is ni ai ga beleng ni ai ga dok har ni ai ga dok ser ni ai long man kasmi kum ta change ga menu ndre kum ha ni ki ngam ni nam la ban ong ban kum hayeng te ni nam la hi te ha lor kata hi bun menta ni ong la da ki de ki bril ki ba biang ka jakasa kebabiang ke yang kebabiang ke toilet facility ya kita kena pang COVID-19 positive case ni ong ni sya ki ban le sya mo tang ba provided bagi biang facility but caretaker te ha kami de kata ni ya kan ni particular case pada ni la wan kila lek pek na kalian ke hospital bagi national hero kim so de ban pelak ka sya po yang nama bagi pin kapnya ha ki sahab ni abate kam dan baru dengan sode ben pelakin na kalian ke health department kata nak minta ke beri komplain ni ke ba hakami di batkan number of active case support boy kidan kamba prafoi deliki cases hadu menen ke janit but arpun rengat kila la ko kio kan kila jam but kibo ni mentang la declare micro containment zone ya ketika CMJ breweries but ya ketika Oken Group hangte hapari dua but kom joro ni kampat mengin declare containment zone hapo umroy cantonment naman hangto te ka jaga ka he and plus kila ambo iki haki quarantine center gitu ki bayo positive so they are kita hapo ka gated campus bagi hapo cantonment area so kami kakalang safe kan dan balik kita bahasa tu kita
Haga bayade ipat bat gitu gi balai yeshimenta ga jing khawai shongkurim ha Greenwood Resort Kanapara kumbala batha ra ka sarkar ban tokit lalap banari bhoi kidon hadu khandai ngot gi balai le shimenta ha ga te gi jing khawai shongkurim ha Kanapara ka bahap ha upur usam jong jela Assam bat nakaliang jongka kum ga DC ga Ribhoi district kala depru ban ujor da ga ejahar persya ya gi te gi khandai ngot bat ka jing tokit na gi pulet kadang ya shakhamat khnang ban la ban penshutam kat kum gi kendon ka ain office haka arfulai pada hotel yang benar nila ada FIR but hana nang nila Ribhoi jini kidan khandai ngot kidre ki bali attend ka wedding reception hamte ka ko Kanapara Assam.